Manang Biyada! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Sapay kumata na sa lunat ka nakaradkad kayo kanayon. Kat welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Siyak manan ti gayam yo, Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Kandakin drama kadagiti biyag ti tao at drama. Manipod ka ni Kabsat Mona saan napud no anagan tintay drama. Ngam sakbay ti amin, hello mampay kada Alma Torres, Rolly Viernes dita Ilocos Norte, kan Pauline Lucero dita Hong Kong. Kastiman ti kunani Kabsat Mona, dirman ang biyanang. Kayat kuman matapay drama ti kapadasa kiti biyag amay naig kanayat. Agtaray ti istorya kadagiti nagbalin nga ex ko. Kat iti udi na maamwam na sino ti nagbalin ang nakatuluyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Agpautang ka man muna. Bayadak to no agsweldo nila kay ko. Kas tayo lahat na kanayunan. Awan lakit utang. Anyat pagkit kita nyo kada tao, kwarta. Kat si kamot nga rod tinawadwad ba si ti kwarta na ading ko. Kan amin mat nga inutang ko kan kakat binayada. Saan aya? Makauma mo tikas toy. Syaklat na kanayunan tagpapautang. Tsak pa napadasan timutang kada kayo. Apay ko mga min nga umutang ka. Kat adumat kwartam mo na. Di ka kat agyaman taada ka na yun kwartam. May mayat ti tumulong ngem ti matultulungan. Mano ay tutangam? 3,000 kumaa ading ko. Mabit lang nga ron. Surwen yung amin nag-double kahit mo ta. Tapos sana mabitin di ko tayo. Kanya mo tindigas ta. Welcome to Jenna Almoite Drama. Muna, adamat mang damdamag kanyam. Guwapo mat nga teenager. Ha? Ayan na. Dahil man o, nakatakder ijer wardia to parlor. Ay! Adan! Ayaw! Mabitlang! Pakituloy mo man ti plan-plan sa abuong Grace. Tarasam! Tarumarak biin! Ni, mapanamaya. Basta! Adala pa palang mi biin. Ituloy mong talalamida ka, ha? Sige, yig mo nga rodan. Anya, nabsog ka matlaang Rodan? Nabnag ka? Wan mo na. Thank you manan anya. Mababailakan kan. Tasik akanayo ng tagas-gastos. Tunggal rumwarta. Ay nga, sana problema dayta. Basta para kanin ka, kasta ti kinapatig mo kanya. Kat, rumwarta nito restaurant? Wala, mapantay jamol. Taintag window shopping. Inta magmag na. Sige, kahit ko dayta. Tamawat-wat ti bagi kamag nga. Kan ganado akong agpasyar, no lab na lab ko ti kaduak akakibkibin ko. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Sumrekta dita department store. Tagkita ta itilako dita. Amang ano ada nakasil mo na. Sige! Kung naktubay kahit, nakasilda. 30% off oh. 50% pa iti daduma. Aywan! Oh, pati dagiti pantalon da. Nakasil. Kita ang gade. Nakasil to'y nakangin na abrang ti pantalon. Aywan anya! Eksakto lagi di kanyak na ito'y muna. Da ito'y ti size ko. Kaya't ko ti tela na. Ta stretchable. Wen! Napintas! Gatangag ko ma. Ngamawan mo't kwarta. Ha? Ay katalain ta bayadak Rodan. Ha? Sigurado ka? Ay na, mababay na kan muna. Gamno pilitin na kakit alaag Sige, alaag mo. Tasyak timang bayan. Regalo kan ka, Rodan, my love. Thank you nga, Rodan. Mona, my love. Ha? Mayat day dya sapatos Paris na day ito pantalon. Ha? Awan! Napintas! Nagdala kwarta, gatangin kong day ta sapatos. Ngamawan mo't ngamin makukwarta na tao. Mano aya day ta sapatos? Saanan? Tama nga nung nangina. Nakasilmot ka di Sige, gatangin ta day tan. Tapnag da Paris na tapantalon mo, Rodan. Welcome to Jenna Almoite Drama. Mona ading ko. Umay ko bayadan tay utang kon. Nasayat mat manang. Tani, kasampulak ti kwarta. Ngam kwa, umutang ako mamanan ading ko. Anya mo ti kastan. Kundi bayad ka, ngam umutang ka matlang manan.
Nabitin nga minti sweldo ni bayaw mo, ading ko. Bayadak matlaang, promise. Ay, awan may pautang kon. Tani, ato ti paggastusa. Anya ko nga ti paggastusam, kat awan mat asawam, awan mat anak mo. Ninanang mat latikad-kadwam dito'y balay. Wen, ngam nagastos lata. Tadamot mama at ninanang. Ado ti pagpagatang na apagparjud na. Kanadapi agas na agat katanga. Bayadak matlaang, ading. Sorry, ngam awan may pautang kon. O sarek ti kwarta. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Ne, apay nga aglaladot ka muna. Awan nga ron kwarta kon, Grace. Manan, basta kuyog kayo tinadya nga rodan, kanayon nga maibus ti kwartam. Amuklatan iso ti papapanan ti kwartam. Kat syempre, awan nga ron trabaho na. Kapilitan lang siya tang gastos no kasya rumwar kami. No kastamat laang leka monte kanayon nga rumwar, tapno hang ka nga magastusan. Agpautang ka man kiti, Grace. Naimpagkan ka, tawan bibiyagam at BF mo. Sana kas kanya. No usaramat lang nga para iti boyfriend mo, haanan. Saan? Itad ko kininanang ko. Tawan na itad ko ang kwartana. Paggatang na itiangas na. Sigurado ka? Wen, promise. Mano ti utang am aya? 5,000 no adda. Bayadak no next week. Tapos tunto no makaurunungak manin iti kwarta. Sige, pautangan ka ngam ne. Palagipan ka manan mo na. Tama ni pud ada builit mo kat kanayon ka nga maibusan iti kwarta. Ison sa matante papapanante matmat gadam. Kita ang basit Wen, Grace, di ka katimadanagan. Ang Muktar Aramidag. Promise. Kunak manutin kita itad mo ita. Nag-promise ka atin kita itad mo kanya kita mo na. Day talang tinadis kita rak, love. Ano, sampay lang ta 5,000. Nayunak to no makaurunungak manen. Awanan na. Sapay ita asumangpod di order ko. Kasano day tuwil ngay. Agdiskitar ka Anya kamutan? Anya nga minti in order mo, ayan. Sapatos kan jacket. Agdiskitar ka Taurayag aging gainton malam. Tanong saan? Agawid aklangan ni Jalo Carmi. Di ako nagsubsubli dito. Ha? Ah, sige. Urayan nga ron. Tayo nakadis kita rin tinayon day ta. Darasama, di nakpagurayan iti mabayag mo na. Tano awan madiskitaram anayon da ito Agawid ako. Kadya ako nagpakpakitakin ka. Welcome to Jenna Elmoy the Drama. Nanang, buludak man ta sing-sing nyo. Nay, apay, ayan nga mindagitay alahas mo. Awanan, narigrag ko nanang. Anan buludak ta sing-sing nyo ta isublik to. Ay nangina dayto asing-sing anak ko. Ay aywanak daytoy tanabalor. Amumat numano ti presyo daytoy. Kurang-kurang a 100K. Wen, amok. Di kay matanagan, tadyak pukpukawen. Ay wanak, buludak laang. Isublik to no may alawas. Sige, ngamnay, di mo pukpukawan amangan mo't no ilakom. Saan mo't Anyaga po? Buludak laang. Agawitan amo na rabiin. Anya tararamidang pa'y langay. Diyak makaid na, Grace. Diyak namin makontak ni Rodan. Katadakin ko na yung sing-sing ni nanang ko. Uy, jay balitok nga sing-sing ni nanang mo? Wen, ay na. Sa balit agparparik na kanyak. Agtip-tip bayo Grace. Matanaga na. May saldawan na diyak makontak ni Rodan. Amangan matno awan signal iti ayan na. Unuhaan kat lubat, kas jay. Sa balit agparparik na kanyak, Grace. Agtip-tip bayo ka talaga. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Apay nga empadawat mo jay kakaiso na asing-sing ko. Inay-aywanak iti manu atawan day jay. Kan pakalaglagi pak iti day ditatang mo. Nga mapaya pinukaw mo. Sorry, nanang. Nailaw anak. Diyak ba't nga mininam na mga itaray na di sing-sing. Daytan tumet tatila pakirerelasyonan mo na. Namin ano nga ibagbagami kan ka asinaamon. Takukwartaan na kaladay jay. Ngam natangkan ti ulom. Pinamati nakmat nga min ngay ayatin nak.
Nagayatak lang, man. Diyak pulos ni namna mga ramidan na tikas-tikan niya. Pasol ko ka di tagayan. Wana, ngam di ka mat nagananad. Pati ti kakaiso na nga alahas ta inata. Winaldat mo gapo iti lalaki. Ay naawanahan, kasano da ito yun. Inlakok-lako maidin tainggatan ko iti Boreas. Sorry, nanang. Di kayo matanagan. Tanong makaurunungak to. Bayadak to day dya sing-sing nyo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumustan nga itirik namtad tamo na. Duwa nga bulan nante limabas. Nakamove on kan. Ay, kasi na. One month. Medyo mayatan tirik na. Katmayat ano kasta? Anya nga yan tidamag mo ija ex mo. Awan balak mo nga mangidarom kanya na. Hindi pa lakayat ko tagdarom. Gam nakabalod mo't ka nun. Ni, natiliw nga dagdagos. At sa bali ang kaso na. Agduduma ang kaso. Iso hustuman. Ikaro na iti pagbaludan tinagpasulan na. Katmayat ano natiliw gayaman. Pag adalam data nga nangyari kanya muna. Han kan nga agdardara sudos nga makibuy-buy prin gamin. Han nga gaputa ubing kan gwapo kat main love kamat nga dagdagus. Pugi nga agpaiso ngam tiinding nakat agpugi it kamat iti babawem. Ha? Iso nga kita ang basit amo na. Baybayan pala ang gamin data ayat-ayat idta. Agtrabaho ka kit di. Kita am kadi kanyak. Awan ti love life ko. Iso nga ado ti ornong ko. Ha? Ayunan niya. Sige. Patasak man mat nga rod ti agbyag nga awan love life na, Grace. Welcome to Jenna Almoida Drama. Hello, Mona. Adak manan. Ay, sigamat gaya manso. Anyat paaramid mo? Pukisan lak, Mona. Oh, sure. Kaano lang ay may ka nagpapukis. Sa ita, agpapukis ka manan. Di pa'y matimatidog. Sa nabalen, tinapatag, makita ka. Kailiw ko nga minamakita tayo tanagkini sa rupam. Agtal na ka man. Anya nakinis. Kasla rafrod tupay. Saan man? Nagsilap tarubang. Nagpintas ka. Ala, pukisan akon. Kabayatan ti panang mingming ko ka. Nagpintas ka talaga, Mona. Ala, saan ka komportable ti kas tang ibang bagamanso? Muna, usaram dato blower. Aywan man, Grace. Pakidisum di tang. Sige nga Rod. Balasang ka di pa dya kadwam, Mona. Wen, agpanta kami abalasang pailaang. Kastaya. Nagpipintas kayo. Ngamapay nga awan nobyo yo. Ay na, urayan mi di talaga para kada kami manso. Narigat ti masakitan kan maloko. Nosyak, saan ka man luloko? Managayatak muna. No ayatanak, pagbalinan ka akas la prinsesa. Bola? Agyaman ak tapinatgam ti awis ko, Grace. Ti panagkita ta dito restaurant. Ay, hanak ko mga makisinara kanyam ngam kayat kamot gamin nga maamamo nga perme. Ta bayat ti panaglabas ta aldaw kat inot nga matintin nagtirik na kanya manso. Di ka matanagan. Awan to ti pagbabawyam no siyak ti pagtinagam. Ngam pangaasim ata ilimad tapay laang ti panagsinsin na rakta niya. Hamo nga ibagbaga ko maijay gayam ko nga ni Muna. Tama ba inak kanya na? Ay, kanayon ko gamin nga ibaga kanya na idi nga hangko nga pagan ano ti makiboyfriend. Wen, amok ti mangigam iti palimod. Iso di ka matanagan. Sige, bayada kong tigin nanta. Tayin tapay agpasyaran niya. Di ka matanagan. Sagot ko amin ang magastos. Siyak, ti makam mo. Agyaman na kiti kwartang intad mo kanyak, Mona. Di ka matanagan. Bayadak tumot lang no da kwartak. Okay laang. Basta yabilin ko ken ka ha.
Di mo ibagbakin ni Gris agayem ko ti maipapan ka data. Ta sigurado nga tanak day tiyay. Nagarunan umaamuan na nga umututang ka kanyak. Sirmunan nakmanin day tiyay. Wen, matumpal di kayat mo muna. Jak tupay unay kasarsarita jagayem mo. Nasihat nga rin no kasta. Sapay la kuma, tadi naktulukwen, manso. Saan to Apolos? Promise ko day takan ka, Mona. Hello, manso. Ayan mo ita. Di matagkita ta. Sorry, Mona. Ada emergency. Ita tanay pawit kung ti bulbuluda makwarta. Ibabawi mo ti makisinara kanya. Emergency, Mona. Sorry talaga. Intong bigaton ti panagkita tanya. Saan mabalin? Sa dino tayan mo ita? Ada ti probinsya. Sapay kumata maawatan nak Mona. Saan mabalin? Masapol nga kita ta. Hello? Hello? Oh, di awanan bain. Hello? Nabit lang tarumarak iti parlor. Ha? Ape kas dito dyan, Grace. Kasla dilim lamang na kanya ka. Kasla di na kayo tamang guti saritaan sa itimawag kan kwa na. Surutak man itinalimad. Tadenggak ti pagsaritaan da. Jak agpadlaw. O sige nga Rod, urayin nakitan niya. Umayak nga dagdagusan manso. Bye. Ha? Manso? Sino ay amanso di kinasarita na iti cellphone na? Ha? Ay sus, nagtipayok man na. Kastimot lang tinariknak idikin ni Rodan nga ex ko tinasayaat. Surutak ni Grace itsa dino man ang papanan na. Surutak itinaliman. Agawid ta ni Jabalay mi Grace. Yawid kan. Tagdan natan. Anya? Agdan na nga dagdagusan. Hanta nga agkasarpay nga umununa. Sumarunon to Isaganaan ta pa na imbagday ta kasar. Haan agkasarta pa'y santo ta nga agdan na. Kakaiso na nga inay aywanak ti dayaw ko, kas babae. Kas talaang ti kalaka na nga. Anya tiket asawan day toy? Ha? Oh, Apay nagkuyog kayo adwa? At na relasyon nyo? Apay da kas ayan no adda mo na. Agpada kami matngawan asawa na. Single kami matnga duwa. Wen, ngam duwa ta ang nobya ni Marso, Grace! Anya nga duwa ta? Uy! Han man nga tilay bagbagamat sa kamo na? Agsaw ka, Marso! Ibagam tagpaiso ni Grace! Dita kayo. Uy! Marso! Uy, agure ka! Hala! Ti maray matan! Palang kantis ni dyan lalaki! Manangal lilaw! Uy, munahang ko nga mo nga adagayam relasyon nyo ni Manso. Ti amo kakat siyak lang ti Darliang na. Uri siya! Diyak matamo nga da relasyon nyo! Italaan! Kathanak nga ron nga iramraman nga gurguran at ahang kumat nga amo nga da kayo. Naglukumat na dyan nga taon. Ay, pinagidan na takit din. Wen nga Rod, awanan bain! Sa pinagado ti utang na kanya! Inututangan na ka? Manong ti utang na? Adun naurnong ti utang na kanya! Iso masapula singirak. Si Kangay, di na kainutangan? Haan mat, siyak pa kay diti iliblibre na Nukwa, ikanak pa iti pagtaksik. Anya? Nukasta nga Rod, sikat tinapnapanan di inututang na kanya, Grace. Kat singiran nak. Katahang kumat nga mo nga ututangan na kanyam dagi dya iliblibre na kanyak nga makmakan. Ay na! Ang sakit yung ulo, Grace! Manluloko na dyan lalaki! Awan nga Rod Ay, sapay first time ko matima kay boyfriend. Kas dya pa'y mat. Lawlawan ko nga. Manutawan mo na. Lumakay kan. Nabayag nga awan na karelasyon mo Mandya akong manang. Mabuteng ako na maki-boyfriend. Namidwan didigra Kat apay ngamin alalaki ti pakiin na yatam. Kat babae ti rumbang aparakan ka. Ha?
Adumot ti bading anang asawa iti babae. Saan nga imposible day ta muna? Imbag na damangayat kanya ang girl lalo. At dalat tamot Iti kasta kinagagat mo. Imposible nga awan mangayat kan ka. Mga sawa kakit din, tani, nakapsutan ni nanang. Kasanon no awanan ni nanang. Agmay sa kanton. Awanin kadkaduam, ading ko. Grace, ang padatan a bumakit a balasang. Talaga ka ding awan ti planom a makiasawa? Awan matanan te hilig ko itan. Napukawan, gapo iti kasya nga nangyari muna. Ang padataan. Nagrikat gayam ti matromaan niya. Kasla mabuteng ako na makirelasyon manen. Agpadataan muna. Iso na lang ta. Hay, kasto'y tangatan nga kan kanayunan. Agbaak ta. Matay tanto nga baak. No siya, jak kumakayat no mabalin. Kaya't kumatanga isimpati biyag ko. Diya damot makuna a pamilya. Ada putot ko, kasjay. Kasano nga makaputot ka kat lalaki mati kayat mo? Idi ngamita. Kasla kayat kumat apadasan ti babae a pakirelasyonan. Ha? Damagak man ken ka, Grace. No adda agaram ken ka abakla. Kaya't mo ka di? Depende ano nasingpat. Tano siya kat kasla kayat ko pekit diti bading nga pakirelasyonan. Takas lamas agkaalaan kami. No ngay, padasan ta ti agayan ayat, Grace. Anya? Ala! Padasan nga ibagbagamat. Pay, soan ko na. No kasta? Kaya't nak? No bilang agarumak ka, Grace? Ay, nahangkamat nga narigat nga ayatan mo na. Tanasingpat kamat kanyak. Nagagat kapay. Oh! No kasta nga, Rod? Agsimpatan, Grace. Agkasatakit din. Ay, aguray pa'y matawi. Ha? Ag-ininam mo tapay nga kuskusto atap numayat. No ngay hantagayam nga compatible. O sige, paliiwan ta nga rin ti pagbagita, Grace. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kasanungan, Grace. Naragsak ka kadimot laeng iti relasyon ta? Ay, perme amo na. Hangko nga ekspektaran nga akaalaan ta. Maya titimpo yung tanga duwa. Un nga, Rod. Ay na, nakaragragsak. Uray siya Iso nga mabalin sa matan. Ha? Mabalinan ti? Mabalinan nga agkasartan. Ha? O sige, tulagan tayo nga, Rod. Ang kasarta, Grace. Basta baliwang matanan at hinagan mo. Ha? Hanan nga muna. Ta ag-asawa tanton. Isubli mo na dyan sigud nga nagan mo. Katwala. Date talaga ayam. Manipod tadta. Hanan nga muna tinagan mo niya. Isubli tayon dyan sigud nga nagan mo niya. Monyo. One Grace. My love. Natulag nga ro ti kasarmi kini Grace kat kalpasan ti kasarmi nagdana kamin. Katawan pagbabawyak anang asawa ken kuana gaputan na kasingsingpet kan responsable nga asawa. Gatita iti parlor lat tatayan mi adwa kat adamot ten anak mi kat pasaray ikuyog mi ida iti ayan ti trabaho mi. Naragsak ti pamilya abinukal mi gaputagin innayat kami. Alakastan ti gayem mo mona weno monyo. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan na itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yon, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyada!
Para kablaaw ti maipaay kada kayo amin, kabarbarmanen nakapadasan ting kay mangagan. Kat salamat iti kanayon apan ng subsubaybay, kadagiti drama tayo ama ng biyanang, ken biyag ti tao diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti drama makablaaw mampay, da Joanna Florida, dita tramo Baskalaw nyon Aringay, dita bay kiri ni Verlin Almoite, may ipag Verlin. Joanna Orpilla dita Ilocosur, ken Teresita Bakay dita Cagayan. Kasi man ti kunani Kabsat Aileen, dir man ang biyanang, nakanobyo akiti lalaki nga awan trabaho na. Ididamo na singpetmet, isungay nayat kulat nga uray may sangay standby. Ngam bayat ti panaglabas tel daw, iniinot amadukduk talak ti dagdumapay nga ugali na. Malaksid asadot na bisyo pay. Rogyak man nga ruod ti agsalaysay. Nanang, mga sawa ako man. Kahit kun nga ikasar ni Aileen. Apay, adaya kwarta mapagkasar mo, Darwin. At damo tayo dua baboy ko. Oray sinabawan latan Kan saan tayo nga agpansit. Kan bayamon tarikado. Isabaw tayo latan ti baboy. Ay saanan, masapul pay laaya day takasar-kasar. Kat balo mo ilaang jay asawaam, saan ba't abalasang? Kat balasang manen tabalo kat nga rudayn. Ay nauray an-anwam, balo lata ti awag iti day jay, saan abalasang? Ha? Agsaysayang kalay ti kwarta, agdin na kayo latan, saanan day takasar-kasar. Gastos la day ta, amumot anagado ti kakabagyan kan kakalugaran tayo. Numatukol ti aklo, pakasarsaritaam to pay laeng, iso asaanan, agdin na kayo latan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adula amin day ta kasar-kasar nanang. Si daan tayo kit din di baboy ni Manong Darwin. Iso nga rudmut ti kunak, baybay andan takasar. Agraraman mo't da di ababai amay kasar. Kunamot lang nasin aw ababai mo. Mas daawa ka. No apay mga minakinay ni Manong Dayjay Kat adumot ti babalasang amabalin ng arman. Ginayuma siguro day di ababai Imbes ajay pada na kumaabalo ti gayumaan na, saan tajay mo baro. Kat anyat ko na ni Manong ngay nanang. Awan na. Awan ti maaramidan na, tasyak mutla ti masurot. Imbagak ano kayat nan ti mga sawa, agdin nadalatan, bay amon takasar-kasar, tawan kwarta. Pagdunaan dangay. Diyak mo ngam no siyak ti masurot. Dito'y balay ti pagnaedanda, tapno mabantayak ida. Tamangan no parigaten da di ababae ti kabsat mo. Amangan no anderen na. Ay, diyak kayat amapasamak ti kasta. Welcome to Jenna Almoida Drama. Anya, agden na kayon. Nga already kay pinagkasar. Wen tatang. Sana bali tata, tanong makaurnungak, ikasar kunton ni Aileen. No kasta nga awan pa'y gayam kwartam. San kayo pa'y lang arog nga agden na agurnong kayo pa'y. Agdan na kaming kini Darwin tatang. Taamangan no agsikuga kun iti mabiit. Ay, pilit mo man ti kay kayat maun si Aileen. Sukiran nakmaran. Pasensya kayong tatang. Agin innayat kami ngamin kini Darwin. Kat numabalin, di min kayat ti maisina iti tunggal maysa. Di kay agdarasudaws. Narigat ti mailawlawan. Agin innayat kami kini Darwin. Patsik nga awan to ti pagbabawyan mi iti udi na tatang. Wan tata, ikarik asan to nga agrigat na Aileen iti denak. Ay, makamu kayo. Uray labdan kayo. Amok tumutla dinak denggan. So makamu kayo. Kat pag nagdan nyo nga raw. Dito'y balayan tatang. Tapno adda kadwayo. Tano ijay balay da Darwin. Nagaduda ijay. Ay, mala. Makamu kayo nga raw. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, pumanaw mo't kanon ni Darwin dito'y balay. Wan ka no nga rod. Kunak adito'y balay ti pag naedan day tinubya na. Ngam di namot kaya. Siguro, sinugsugan dyan nobya na. Iso siguro tinang ipilit nga ije balay dati pag naidanda. Lakit di Sigud mo't anatulnog jay kabsat mo kanyak. Tamin nga ibagak ketong palen na. Kan amin a desisyon ko, paspasurot latta. Ngamita, amo na mo't tantiyag kudkud. Iwan nga rod Sigurado nga under na ije balay dyan kamsat ko nanang. Ay di napadpadasan da ita. Tasyak ti makalaban na. Kanuray da kami akakapsat ni Darwin Adu tayo ang makalaban na no kaskasano.
Welcome to Jenna Almoy the Drama. Anya taramidam itang aldaw, Darwin. Kwa, tulungak ni Aileen nga aglaba, tatang. Good, numalpas. Anyat aramidam nga ibarok. Orayan may mamaganti lupot Tako pinanmi kina Aileen, tatang. Basta lang taramidam on. Di kagbirok iti trabahom. Ha? Trabaho mo ti babae na ita barok. Ano, ti mabalin asir kam at trabaho dito. Ada ngamin angkit ko iti ubingak, tatang. Nagtrabaho ak iti nadagsan. Amangan nagsubli ti sakit ko. Kat, anyang arud ti trabaho amngay. Tulungak lata na Aileen ngagtrabaho dito unag ti balay, tatang. Tulungak ngagluto. Oray ta nalay nga ngagluto. Nukasta, linyam tagluto. Un, tatang. Nasayahan nga ron. Kasaritak di ka nakakangad na restaurant na. Ta irekomenda ka para luto. Agkasapulan da ngamin iti para luto ka. Kat kasano, sumrakan iti trabaho minton bigat, Darwin. Gatuan na. Tayin sirak nakmatan ni tatang iti restaurant ti kasinsin mo. Saan abali ta nasingpet ti kasinsin ko nga agbalin abos mo? Padasag no kabaulak. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay, di pa labimbangon di asawam Aileen. Aldawan. Awan trabaho na itaya. Nasakit ka no ti sikat na tatang. Aginanapay, tamangan no kumaro ti rikrik naan na. Nay, may sapay lang aldawan nagtrabaho. Agsakitan. Narigat ka no ti trabaho na, taawan inanana. Kanayon ka no nga ado ti tao. Iso asaan ang makatugaw apulos. Ay kat anusan na Kasta talaga. Kasano ang makatagad no asta? Aginanapay la ita. Intun bigat manen nga agtrabaho, tatang. Sumrak ka ita, Darwin. Saan pa'y tatang? Nasakit ti ulo. Agpampambarkan sa mailangan, Darwin. E di kalman, kung naman nasakit ti siga mo. Ngam nakita ka iti store na kay gamit ibuti ti arak. Ha? Di ko naman, jak nakita. Nakaluga na kiti tricycle iti kalman alimabas iti store. Sikat ti lalaki. Iso sikat ti rumbang agtrabaho para iti anak ko. Di ka mga asawa no, di mo kabailan na biyagan ti asawam. Tatang, masikura na ka makikita king ka. Nakailan ka latan di ti balay. Mabambanong da taong agkaykayod. Ngamsi ka, agililad ka lang. Agtrabaho ka, Darwin. San akasta? Kat agtrabaho akto ano aging bagak. Unay kayo matan. Neta, lumaban ka, Darwin. Darwin, tatang, anya ka didaytan. Ala, tatang, baybay-an yun ni Darwin dito eh. Rumar kayo, nurumar kayo. Tanasakit nga rod ti ulo na. Pambar na lanaytan. Inaldaw lakit nga na sakit kinkwaran. Aho! Imposible na itan. Ano tan dito'y balay, Aileen? Ha? Apay nga eh. Pag naidan tangarudan no, pumanaw tan dito eh. Agawid tan ni Jay balay mi? Anya, nagaduda mat ija eh. Uray tadamot tay sigod asilid ko Jay. Isu ti pagturugan ta. Jak kahit dito'y. Taamangan no matutupak ti amam. Katanya pa ti mapasamak. Darwin. Isu nga gimpakikan. Agawid tan ni Jay balay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay pumanaw kayo. Ijay kami kanun balay da Darwin nga agna tatang. Dinan kayat dito eh. Tamandar kayo ngamin amandar kan kuana. Sintiran na aramida. Kat para mutla kada kayo na ita. Rumbang laasuruan na ti agsalukag. Tadakit nga rod asawanan. Tanyat kayat na. Nanya ti aramid na idibaraw. Isulat taging gang adan asawa na. Ala, di kayon sumanao ta pumanaw kamin. Ay na, ibagbagakan ka na, Aileen. Awan tinapinta sa masakbayam iti sidong tinubyam. No kasta na ka na yun. No awan pa nagbaliw na. Nasaysaya atla sinaamon. Manjak mo't atatang. Ay ayatek ni Darwin. Jak kayat ngagsina kami. Nga oras sa daw. Kat gumagat tong aing tun addan anak ni tatang. Apay, pinagtalaw da ka ijay balay tinubyam, Darwin. Saan?
Masuro na kay nanang. Baon ti ama ni Aileen. Ure maturog da tao, riingan na. Anya, ay nagloko mat day jayan. Apay, nangalaan na ngay itikarbengan na amang manmandarken ka. Iso ayatin ang ipasngayken ka. Iso ayatin ang padakkelken ka. Pimanaw kamin. Tamangan numapunwanak kita niya pa iti maramid ko kenkwana. Kunak ngamin ide, dito'y balay ti pagnaudan nyo. Sana bali nanang, dito'y gamin. San kamin apumanaw dito'y? Kahit kumusta tinubyam, nasingput mutlaken ka. Di nakaan-anderan. Saan nanang? Di amana la ti kursunada ti style na. Mala, di kan agsubsubli ijay. Unay ka matan, Darwin. Kanayon matan amarabyan ka. Nabartek ka pa'y asumangpot. Gat, anya kumagat sa anak matadumaw dawat ken kay ti kwarta pag-inom ko. Anyat problema di taya, ha? Awan lang arud trabaho mo. Kanayon ka pa'y ngagbartek. Uray awan trabaho tanak ko. Tada kami amang tultulong kan kwa na. Wan mat namin, Aileen. Sigod mat nga among mawan trabaho ti kapsat ko. Ngam apa, kinayat mo. Ha? Awan karbang ang mga pa di takabsat mi Ta saan na ka ngayong kasar? Adangkit na takapsat me. Iso di mo pilitan nga trabaho. Kan saan an nairwam itinadagsen at trabaho dayta. Numasikuran kang awan trabaho ni Manong Darwin, sikatag trabaho Aileen. Anya? Nalala, gusto daytan. Mala, umay ka na ilin. Mapantan iti silid na maturog tan. Makaturog ako. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Le, nagsaba mo't gaya man. Le, ha? Le, apa bigbigat ngagsangsangit ka? Anyat sangsangit am Aileen? Sika, manipod nagnagta dito'y balayo. Agsasarunumat tanti pa nagbarbartek mo. Awa-awatan na kadilatan bakit? Tamaburing ak nga rin mo dito'y balay. Sa nabali, tayo na dan trabaho. Diyak tumasangon ti mapanaginom. Mamin ano ang kasta tibagam. Namawan matungtung palam. Umay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man? Di nakarakupan ka na pudo ti ulok. Diyak pa'y makagaraw iti husto dito'y balayo. Tamasiputa namin nagaraw ko. Nung nagapat imbes amay salat ti kaapak. Agbalin nga upat. Tamakibiyang matdagiti kakabsat mo kantinam. Gagangay na bakit? Tapat-pat ganda ngamin. Overprotective daw ngamin kanyak. Iso akas jay, bakit? Konsintidor dakit diya. Panoy-nuyan dati kinasadot mo. Mala, gusto daytan. Bigbigat nga magapataman eh. Kaano ayang agbalbaliw ka? Agtrabaho ka nga minan tapno lumasin tan iti pagnadanta. Basta sao ka, trabaho. Di si kang trabaho no kayat mo. Makauma tayo denggan. Ala, mangantayon. Ayabam Jacob Satmon, Merel. Manong, manganan! Wan, mayan. Ni Darwin nga eh. Awan pa ay Aileen. Awan pa'y nga rod manong. Parbangon man siguro asumangpot day tiyan Ala, mangantayon. Iba't tiyantay la iti si daanan. Napan man siguro nakiinom day tiyan. Sa nabale, tadi talaka kaaruba ti papapanan na. Kan uray mabartak, ammo na latat agawin. Kan saan nga gulgulo ko nama. Sa mo laagungat day jaykat, no adda mga pakan kwa na. Nimot la Aileen, ti mga apakin kwa na. Nukas di nga nabartak, di mapapangan Aileen. Kasarita man no sana nabartak, no limpyon. Kanayon ko mat abagbagaan no saan anabarta. Ngam isumit latta. Kano di ka makaibtor, di pumanaw kan? Wan, Aileen, kastalaang dayta. No di mon maanusan ti anak ko. Sinaamon, panawamon. Mayat siguro no ado ti mang bagbagakan kwa na. Tano siyak laan, awan denggan na. Mangantayo kit din.
Baybayan nyo ni Darwin iti kayat ng aramidan. Tapagpalpalabasan nala iti oras na dayjay. No kasta? Addan trabaho, Maylin? Wan, insarak naktiikit ko iti may samol. Ay na, nagsaya atay. Sige, tas umaruno ak tumutin nagtrabaho. Adday na playak, ngam urayak pala ang tawag da. Kapilitan nga trabaho ak tadi ka mat agagawa. Sana bale, tama ka trabaho ak tumut lang, bakit? Promise. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nagsweldo ka na, Eileen? Ha? Wan, apay ka di Meryl. Mapan kami makitsenda ka ni Nanang. Mangtod ka matiti-share mo tagumatang kami iti bagas kan si daan. Kanda duma pa masapsapol dito balay. Nabayag mo tanada kami ti agas-gastos iti amin na masapsapol dito ikat. Iso nga itatadang trabaho, mangtod ka matiti-share mo. Ay, uwan. Mabiit lang. Adtoy. 2,000. Nayunan pa iti sang aribatan ni nangina ti magatang itan. Ha? Adtoy. Meryl. Itimpla nakman iti kape ka, Eileen. Agtimpla ka. Kabailam mo. Nagsadot ka mo, Ted? Para dahi tala apang ibaunakin ka. Kasadot mo pa Si ka ati sadot. Tay talag bisbisyo ter aramidem. Nagdakkelan ka akarni. Ngam awan trabaho. Kaputad ng trabaho, lumastog ka na, Eileen. Ang paiso mata. Sadot ka. Tawan plano nga agsapol iti trabaho. No di mo maano sa anak ko. Panawa mo, Nailing. Saan akasta? Sigud mat nga amom nga awan trabaho na. Ngam apay asang kaulit mo nga ibagati kastakan kwa na, Iso akas na ta anak yo. Tapampanoy-nuyan nyo nga minti kinasadot na nanang. Hoy, Eileen! Awan karbo nga mamang sungba-sungbat ka ni Nanang Nagas asta ka dito balay. Kunang matlaning kasarnakan ni kapsat me, ha? Uray di naking kasal. Bastang! Di ka nagsaupay. Apira ka talaga, babae. Pumano ka dito balay? Sanda ka akayat aparay ti kapsat me? Tanagalas ti ugalim. Da kayo tinalas ti ugali na. Konsentidor kayo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. O niya, di husto, di baking kayo dahi. Konsumisyon laang ti payda dya lalaki din ka. Maistresak iti dayja ang pamilya. No aga pa kami kini Darwin, makiramraman da. Imbes a may salati kaapak, agbalinin nga upat, tamakibibiyang damang. Iso nga rod, ako nakasinamon da dya lalaki. Untatang, nauma akon iti ugali na. Sadot lang nga rudin, nabisyo pa'y. Kat, anyat planom, Agsubli akon dito balay. Diyan akon agawid iti balay da Darwin. nagsarita kayon. Imbagam asinaamon. Untatang, Anyat ko na ngay. awan mo. Kaslawan anyaman na kankwana. Desisyon mo dayta, makaamu ka. Kuna na lang. Talagang awan pakibiyangan na kin kano kasta. Pagadalam na ita napasama kin ka anak ko. Amumton no sumaronaw. Di ka basta agdarasuno sa makidin na iti lalaki. Tanarigat ti mailawaan. Sininak nga ron ni Darwin kat nagikatakmat ta niti trabaho kiti mall, taimpag nagtipapeles ko para ita abroad kat nag-abroad ak. Kat ita adaklat ta dito abroad kat kaasi na, iniinot magta na makaipunpundara kiti pagbambanugak dito abroad, kat aging gay awan pa'y nobyok. Alakastan, tigaya mo, Eileen. Ala gagayam, ditan din nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito yung drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama tigayam yon, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam pakaragsakan tigayam yo tikanayon yo panangururay wenno panang tartarabay kadagiti drama tayo amanang biyanang ken biag ti tao dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipun man kani kabsat mina saan na puno nagantin tayo drama nga makablawa mampay daali dapdapan dita Qatar pamilya Collado dita Palapar Norte Malasiki Pangasinan from Gemma Collado dita Singapore ken ni Amara Manali.
Kasti man ti kunani kabsat mina. Dirma ng biyanang. Agpada kami iti anak ko maysan abalo. Imo na ka nabalo. Si Maruno ti anak ko. Nabit pa yan nabalo ti anak ko ngam nasdawak. Tan nagbit ma tan nakasapol iti sabali alakay na. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Asino dyan ang itulod kan ka dito'y balay, Alpha? Ni Aljon nanang, nobyo. Anya, kabalbalong payla ang adda-adagos nubyo mo. Di payla nataw-tawanan ti pan nakabalom, ngam adda-adagos kasukat dyan natayan nga asawam. Kanya kuma, nabulanan mo to na natay ti asawak. Adan tupay da duma. Malamlamayan pala di asawa da, ngam adda nadagos kasukat na. Ay, awan pa'y nadamag ko akasta. Adda kanyak, adan tupay dagiti da duma. Di pala na natay ti asawa da ngam insukadan. Ay, agtal na ka man. Agpiluso po ka man ako nakon. Taga-ano nga ro dyan nubyom. Kan anya trabaho na. Baro mo lang. Amangan mo't no adda asawa na. Baro syempre. Anya trabaho na. Engineer nanang. Ha? Naimbag man takinayat na ka ti engineer. Ni, ngunay mo ti kasta pa nagsasauyon. Anakdak ngam kaslayro romandak. Ti kayat ko asawan, imbag man takinayat na ka ti engineer kat nabisyo ka mo. Ay ayatan nak ni Aljon. Iso nga ure anyat kinataok. Ay ayatan nak tulat ta. Agsangit to, panugamdag ti mangisinakan kwa na. Ha? Ay, dalusak gayam ti silid ko tagdan na kamin iti mabiit kin ni Aljon nanang. Anya? Agdan na kayo adi kay pinagkasar? Ay na, baybayan yun ta kasar-kasar. Narigat, tagsisinno kat ta pilyedo. Anya tamo yun no mabalo ak tumanan. Kan adamanan mangayat kanyak no nabalo akon. Di so kataktuman ta pilyedo kon. Iso baybayan yun ta kasar-kasar. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nanang, kadwa ko na Aljon. Agnaudan diti balay. Naimbag nga orasyon, nanang. Agmanuak. Sumrek kayon. Pasensya kayo, nanang. No makipagnaed akong diti balayaw. Kunak ngamin nga iti balay mi ti pagnaedan mi kin ni Alpha. Ngam di na mo kayat. Wen tadyak kurso na dati ugali di inam Aljon. Nakasuswapang. Kanuray na di kakabsat mo. Jak kurso na dati style da. Madlaw adida kaya taparakan ka. Ala, bye-bye am idan, mahal. Ala, agsarsarita kayo mampay tay nakagdigos nanang. Aljon, agatling utak. No kasta, ijay ili ti ayan ti trabaho, baro. O nanang, anusan ati kastoy at trabaho? Tawan mo't nagadalan da tao. Anya trabaho aya baro? Karpentero, nanang. Ha? Naglokon da nga Alpha. Kuna na ngamin nga engineer ka. Ah? Ay, kaslakas tamot laang anana. Tagkon kontratak iti balay. Mga alak iti taok no kasya nga da kontratak abalay, nanang. Ha? Kastaya. Ay kamayat nga rod Tinapatag at da trabaho, baro. Way, nanang. Tasan anasaya at agsadsadaw. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Mangantayon, nasapa ak nagluto, tan nasapa ak nakariing. Jak makaturog. Wen nanang, pasensya kayo na nala daw kami anakariing. Tani napuyatan kami idirabi. Amo yung matunti bagong dan na. Ha? Grabe gayam nga gayat to anak yun, nanang. Makapamauyong ti kinadungo na kanyak. Ha? Mangantayo kiti. Ag nga ka, mahal. Nasubwan ka. O sige, mahal. Nag-sweet ka talaga, mahal. Oh, adoy, subuan ka mat. Aljon, mahal. Agngangakan Ay, nagloko mo dagito'y ato. Papalandak sa muti ko nada. Ay, nalipatak mo tantay sampay ko. Inakman pa'y isalapay biitan Napigsan jay init. Ang mga numasa pa man titudunan. Ay, kamangan kay pa yan, nanang. Ay, madamdaman ton. Umuna kayo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Mahal, darasama.
Lumamisan to danom. Umaykat to'y banyon Wan, umayan, mahal. Hindi ta. Masapul pay lakan nga aggidan damot nga agdigos na kita adwa. Ay, na, naglambin mo't, mahal. Ala tabuyatan kan mahal. Naglambin. Ay, my goodness, kit diti kastoy. Talaga apa-apalan dagdagita adwa. Amuda nga awan asawa. Nga awan kagin-ginantil ko. Nga mapaapalan dak. Ay, nagloko mo dagitan. Ay, umadayo akman lagi to yan. Ay, malagi pula ko nga huday di asawak no kastoy laeng. Kanayon mo tigin nantil mi iti. Nalailo kami iti tunggal maysa. Uray addan edad mi. Nalailo kami latta. Ngam una yung tanatay mo nga minanday di asawak. Ay, iti kastoy makit-kitak ita. Mailiwak lakit nga rudon iti day dilakay ko. Welcome to Jenna Almoida Drama. Intaglakon alpa, di ka pa'y mo nakarubot. Intagang katen iti lako taasuman kenturon. Jak agla ko nanang. Agina na akon, ta sana kayat na Aljon amabanugak. Ha? Adamutin ni Aljon amanggod para kanyak. Di siyak lang arudan ti mapanaglako ita. Kuwan anusan nyo takababain mo't kanya Aljon. No pati da kayo ka panunutan na apakanan. Saan makidi nga imot di asawak ngam kababain mo't numang namnama tayo latakan kwanan. Ay katun napigsaak pa'y mutkit di nga aglako Ken exercise kunday to'y apanaglaklako. Suman! Turon! Banana kyo! Kumatangak man, miss. Ay, uwan, sir! Anya jay kunanan. Miss? Kaslaak nga tabalasang dito'y badog kita. Uno, talagang aglang-lang ak abalasan. Sagmamano tala akong aturon, miss. Sagkikin sila ang sir. Mano, tigatangan nyo? Oray dwalaang. Kan di tasuman. Maimas mo't tasuman mo, miss? Kaanakak di agar aramid dita, sir. Ang angkatek mo't nga ilako. Sige. Ikanak iti dua, miss. Ay na, sa anak abalasang, sir. Baluak. Iso adinak awagan iti, miss. Kan senior citizen akon. Amangan no ubing te pagkit-kita am kanyak. Iso nga awagan nak iti, miss. Nudyak nga min ammo tinagan timay sa ababay. Miss, tawag ko kan kwa na. Anyat nagan mo aya? Siyak ni Mina, sir. Amok ti rupam. Takanayon ka amalabsan dito'y balayo. Ngamjak amo tinagan mo. Italaang mo nga minagumatang ka. Wan. Uray siyak. Makit-kita ka mo't alumablabas dito'y ngaglaklako. Dado, tinagan ko. Ngam di mo't adda ka duwam abalasang ide? Anak mo day jay? Aywan, anak ko. Padak mo't la abalo day jay. Ngam nakiasawa manon. Kaas-asawa na launay. Kastaya. Di mo't ten palubusan di asawa ng aglako. Tadi na kano kayat amabannog. Iso asyak laeng ang taglaklako ita. Kastaya. Nakiasawan di anak mo? Sika ngay. Awaran planom ang makiasawa manen, Mina? Ha? Awanan planok dado. Ngamin bakit akon? Kanya bakit? Nagubing ka. Kaslakan to pa'y agtaw-tawan la iti 42. Ha? Di nakman matrabakan dado. Saan man? Talagang ubing tilangam. Napintas ka pa'y. Ay di ka man dado. Lukon nakmut. Saan man? Talaga napintas ka. Siguro, ti agar-aram gan ka. Awan. Apay, di mo kayatan ti makiasawa, Mina? Nungay agaramakan ka, di nakati kayat. Allah! Ti
Tila ibagbagamet. Bakbakitan akon armenak. Jay ubing ati armem. Jak kayat ti ubing mina. Tay padak nga dan edad na ti kayat ko. Ta sigurado nga ginawatan kami. Nagpintas ka talaga. I love you, ading mina. Sapay ko ma, tad nagasat ko ken ka. Ay wag, at tigaan ti bayad ko. Dandan ni malipahat ako, nga po iti panagayat ko ken ka. Apay, awan bariam, sangaribo mo't takwartam. Awan nga ron ading, barya anak ah. Awan mo't pagbaryak dita. Ang alabay amon, di mon bayadan ti inalamdado. Ilibre kon ka. Ha, ala, nakababain mo't ah. Sigurado ka? Wan, Ay, agyaman ang karon amin na. Umay kanto manen aglako no bigat, Juan. Aljun, mahal, itimplaan naman iti kape. Sikan takasangsangput ko ang naggapo iti trabaho, bakit? Sakit di ko ati itimpaam. Alan, mahal, please, may mayat ngamin titimplam. Alan, alakay. unay mo daytan alpa. Kas kalaubing iti kasta nga itsuraam. Bakbaketan kan nga agubing-ubing. Apay ti ko na napintas abuy-buyaan ti kasta nga itsuraam. Ala, baybayan yun ti anak yun anang. Talaga akasta kami nga aglin na ilo. Kas kamla ubing no ko ah. Kas kayla agpapaapal iti kasta nga itsuraam nyo. Ala ka, napaguramsan ni nanang Alpha. Bye-bye aman ni nanang. Apal na laday ta, tawan ngamin kalinlin nambing na. Alan, itimplaan na kun, mahal. Mabit lang nga rod mahal, tagpalasak biit. Ne, awan mo't lakom itamina. Wano na ibusan. Sa anak-anaglako itadado. Iso nga imayak, tao may kupun kun jay imbagam idi namin sa nakalman. Imbagak nga. Jay imbagam nga agkursunada ka kanya. Ha? Punkek no talaga seryoso ka, dado. No saan nakaluklukon laeng. Saan mo ta talaga? Kras kamat, kan agayatak kan ka. Sure ka, Sige, aklunan kan, dado. Ha? Agpreso? Ang mga mapilpilitan ka lang. Saan? Talaga nga agayatak mo tinken ka, dado. I love you too. Sige nga, Rod. Agdanatan, Mina. Ay, katun na. Ngam pag naidan tangay, dito'y kadidakkel abalayo. Ay, saan? Bawal ka dito'y. Ta makipagnanaudak la iti kabagis ko dito'y. Balay ti ka anakak dito'y. Makipagnanaudak lang, tawan balay ko. Anya? So ano kayat mo? Iti balay yun ti pagnaudan ta. Sige nga, Rod. Sikati makaamu, dado. Nanang, asino jay lakay ang nakatugaw iji balkon? Kadwayo matasimang pet. Ni dado dayjay, tiagbalin amay kadwa nga amam. Ha? Nobyo yu dayjay? Wen, katag din na kami mutan dito'y balay. Kunak man nawanan plano yu amaki asawa. Awan ko matalagan, ngam gaputa ka na yun dak apa-apalan. Nangalaak mutan iti kaginantil ko. Tapno saan da kun apapa-apalan. Ala, saan da kayo matapapa-apalan, nanang? Talaga lang nga nalailo kami titunggal may sa kanya Aljon. Nakadkadlaw mo't apapa-apalan dak. Nagalas ti aramid yung agasawa. Iso nga ita taadan nobyo saan da kun amapa-apalan. Mangantayon, darling ko. Sige, darling. Ayan tayo asawa mo ay Alpha. Hey, nasapa rin mo tata. Napanagtrabahon. Ala, nga ka, darling, tasubuan ka. Ay na, daklaim pagarop. Nag-sweet kagaya, Mina, darling. Saklutin nakman kit di, bayat ti panangan ta. Ay, kadala. Oh my God, darling. Tas siya timang subukin ka. Ay na.
Nagmayatan. Anya matikas tang itsuraan yun, nanang. Bakbakitan kayon, nga magpabebe kayo pa ilaang. Katanya kumatdakas na. Kastoy nga rod matiwagas mi nga aglin nambing. Inak man lamangan di salasen, alaak ti ka nakijay. Di na kami pakibiyangan iti kayat mi nga aramidon. Ta saan da kayo apakibibiyangan? Nukas jay nga agin-gin nantil kayo iti asawa. Naragsak ka kadimot lang, Mina. Wala, grabe ti kinaragsak ko. Saanan akas iti sigod ang nakalidlidayak. Nang runa no agin-gin nantil da alfa kunti asawa na di tabangir asilid no kastoy arabi. Kasla akla pimpiman nga awan kagin-gin nantil na. Sapay ko mga rod, tadi kan tumaumakan niya. Saan to apulos, dado? Sige, maturog ta nga rodan. Tamasapa ka pa'y ngaglako inton bigat saan. Wala, tado ti angkatek alako inton bigat. Alang nga rod, maturog kan. Tapno napigsa ka nga aglako, darling. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ni, nagadumot tayo ng katwala ko yun, nanang. Kabaalan yung awitan dayta. Wen, susuunot to'y labak. Mala, mapanakon. Mangan kayon to kinitatang mo, tadi pa'y nakariing. Mabit man lang, nanang. Apay, anya trabaho dyan nobyo yo. Nagtrabaho ide iti sikat akumpanya kas driver. Kan nagabroad ide. Anya trabaho na ita kunak. Sana dagita naglabas sa trabaho na ti damdamagak. Awan aginanan talakay kat nga roden. Apay ngay akas ta. Da kayo kay den timang pakan kang kwana. Kat sana bali tagin na umag. Aglaba pa'y nukwa. Kan kanayon nak nga itimplaan iti kape. Ingkay ringan, tagkuyog kayo ang mapanaglako. Naglalayngan nan. Anyalat kukon nan ngay. Iso at trabaho, sana da kayo. Kitaan nyo man di asawak. Pinasardeng nak ngaglako, tadi na kayat ngagbannuga. Saan nga agpapada ti ugali ti asawa? Iso adi mo ipada di asawam iti asawa, Alfa. Okay laang mat kanyak no siyak dagtrabaho para kada kami. Takanayon nakmat nga itimplaan iti kape. Day takat kapkapit bagbagayon. Sinaan nyo no kastama lagayam. Apaya pag sinaanda kami, katrim magsak ti biyag ko, ididimteng ni dado iti biyag ko. Asino nga rodan ti para masahik no sinaa. Asino ti para timpla iti kape. Kan mang saksaklot kanya, nukas jay akayat ko ti agpasakla. Ay, jak amo kada kayo. Uncle Sulito, bagbagaan nyo mamadya kabsat yo. Nakiasasawa pa'y lang amin kababakatanan. Kat basol mo matlaang ta pinaapalam mo't nga may kanakan. Pinaapalan nga, saan mo't uncle? Kat no istorya na idi kanyak nga igaggagarayo kano timang papaapal ken kwa iso siguro napilitan anak asawa manay. Ay na, awan mo mading nga intensyon mi. Talaga laang nga nalailo kami nga agasawa. Apay, pudno aya asadot di asawa na. Ay, pirmi uncle. No ultimo panganan na plato di na mainawan. Nakawarwarapay, masurunak. Di asawak nalaing agdalos day jay tibalay. Nga misumutan, sadot lang arudan, nalaing pengagiwara. Patibado a pagsukatan na, ibalaybay na latan ititugawan iti kusina wano salas. Ay na yan. Ibagam iti inam ata bagbagaan na. Mamin ano mga ibagak, ngam isakit na may asawa na. Masurunak, uncle. Ala, takasaritak tuman. Bareng makapanak numalam ijabalayaw. Kabagays, apay ngay, kimutong kamutain manipod na kiasawa ka manay. Gagangay na kabagays, takimusimak ngamin amangan. Kimusim ka, winaw. Maparparigat kan iti trabaho. Saan mo't Adda na kaibaga kanya kabagays. Nakita da kano di asawam ije palutan ije pistaan. Makisugsugal ka naw. Ay na, pagpalpalabasan nala iti oras dayta kabagis. Daytakat ngamin ti paglaingan ti tao. Ti agsipot iti padada a tao. Imbes at ibiyag da kumalaang ti pakibiyangan da. Kabagis, kaasyam kumamot tabagim Bumakit kan. Ngam todo trabaho kapailaang.
Imbis nga ginalakan. Bayam nga di asawam ti agtrabaho. No di na kayat ti agtrabaho. Pagtalaw maon, tay supay apakpakanem. Nagdakilan akarnay. Saan nga agtrabaho? Anya ko matibibiyang yu kada kami aya. Ay. Kat saan kami mat nga agdawdawat iti kanon mi kada kayo kabagis. Ha? Saan man atila pakibibiyangan nyo? Amok tar aramidag. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Agawid aki di probinsya mi, tay nakmakilamay iti kasinsin ko, Alpha. O my ka? Nagadayo mo tayan nyo. Maulawak nga agbiyahe lakay. Sige nga ron, saklatan ti mapan. Agsubli ak mutlain ton bigat, tagtrabaho ak. Mala, agan-anad ka nga ron iti biyahem, Rabiin dado. Apay, di ka pa'y maturog. Inta agidnan. Umunakan, tagbuyak pa iti TV. Palpasak lang to'y bokseng aboy buyak. Alang nga rod. Di kagpuyat Sumarunukan ton iti silid Wan, bakit? Nagsipngat. Aljon, si kakaditi nakikaida kanyak. Aguli makalfa. Di kagriyaw. Tanulab sigam ti kayat ko. Dakas kayo nga gila. Tatadado! Apay nga da ka diti silid may dasawak! Nagpintas kalfa. Kabubing ang bayo. Nanang! Tulungan da! Apay! Anyat mapaspasabakan ka, Alpha! Di ta kamalangan. No kasta. Pimanawan ni Rado kabagis. Wan kabagis. Manipod pimanaw. Saanan ang nagsubsuble. Anya nga'y. Di tandanin na isagmak ti anak mo kapoy tinay kya tao. Ay, jakmat mo akas jay ti ukalin na. Ay. Mabuteng lakit din nga agpakita day jay, taindarumdan. Aglumlumang pa siguro itan Pag nakmam day tan kabagis, di ka basta makinobyo iti saan mo unay nga maamaw. Wan kabagis. Aklo napilitan naklaang iti. Tapanagrik nga rod kat papaapalan da Alpha kun ti asawa na. Ay, narigat gayam at talaga ti agdardara sutos. Wala. Kaslan ako na ni Alpha alumasin tan iti pagnaitan iti asawa na. Kasta ti plano da kabagis. Tapno sa anak kanon nga umapapal ka dakwada. Ngamjak palubusan ida apumanaw. Tawan ka duwak. Ad-addan nga aglidayak no agmay-may sa kabagis. Kahit kasanaw no umapal kan tumanayin, kit makiasawa ka manay. Saanan kabagis? Jakun umapal kun makiasawa pa'y. Nadidigra ako. Jak pinalubusan ti anak ko pumanaw iti puder ko. Isu nga itada kami latatag kakadwa iti balay mi. Kalpasan ti sumagmamanuabulan nagkasarmit lang ti anak ko kan ti asawa na ket itaadan dua nga anak da. Ket siyak ti katulungan ti anak ko mga awir kadakwada. Alakastan, tugayem mo, Mina. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyada! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para i-script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.